Matalong guys, welcome to my channel. Welcome to Matalong. Hatag basura guys para atong ipamalit og school supplies para sa eco condition diri sa lungsod sa Matalong. Mga itong buhaton guys para makakuan ta og funds na ipamalit og school supplies kay sa baligyan to guys. Ini guys. Itong buhaton na option kay na kung mag-mail kapin magtigo na po tayo patis basura kaninga pan sa atong ihatag sa kabataan sa diri sa lungsod sa Matalong sa eco condition na ipamalit og school supplies alang sa kabataan sa lungsod sa Matalong. Guys, yung basura to guys, stick ato mo ni katong pamalit og mga school supplies alang sa kabataan diri